uzosanga kuvumbura ugenda wandike kuvumbura bazokuzanira Landry Promoter mwategerana niko nta wundi muntu never nta handi hantu uzosanga ibintu nk'ivyo atari kwa Landry ushobora kwifuza kubona umuririmbyi Fizo ukamubura ushobora kwifuza umuririmbyi nka bandi basatbihari ukababura urumva nkuko ibindi bihugu babikora n'ubusi ndafisa no ushobora kurengana bakavuga ati bana Landry Promoter araje buri muririmbyi ugasanga ariko arasobeka ipantaro yambaye ishati y'ipantaro usanga ariko ariraba ko yambaye neza akagira iki nivyo bintu twadukire mu gihugu kubagorora kuhashirako Landry hari ibintu byakuvuzwe ko mu miseze ko wagiye mu gasho ibiko tubwire ubuzima wari ubaye mu byari bimeze gute no comment oya tubwire basa akantu gatoya gusa batubwire Landry ndakubwira ikintu kimwe urabizi ko no comment naho ntayikunda urabizi ko utigera wemera umuntu umwe atishura ikibazo wabajije rero nawe ahanyuriye oblige kwishura ko udashaka kugira ntubigirira abandi ejo arimeze gute kuvyerekeye yakubajije hari bwari bumeze gute mu mpimba yavuze mu gashunga ni mu mpimba ewa ego Ndaramukije mwese akunza Siren Vibes ni Ozi irakoze nkuko mumenyereye menya kumukunda kwabona George nyene ariko ubunye ndumwe ni umukobwa mwiza yitwa Ange Minouche Rukundo ntabwo agira kuri interview duwaza ko banashimye baza ko bumva nk'abashanga ndamukoresha interview kugena agenda mwintroduire mu mubone uyo tuzadukorana ibiganiro muzaramubona kenshi mutabonyeje muzaramubona yitwa Ange Minouche Rukundo hama uyu munsi rero reka ndamurekeye mikokora n'abagira kuri kiganiro n'umuntu mwese muzi ubona umuntu avumye muri mizi iyo bamwita umuvumbuzi Landry Promoter niwe gira ko hano nyene nibaze ko muza kugira ngo na emission y'uyu munsi ntimuze kuja kure kora subscribe n'umutarayikora mugabo urashaka like kondisiyo kuza kugikunda ikiganiro hama na commentaire turazikeneye s'il vous plaît turakunda commentaire ko turatuzira kandi ziraturyohera so reka ndamuhe microphone Ange Minouche kugira mubone muri byashoboye ari sûr muzomukunda ari sûr nawe ndanagira mvuge abakunzi ba Silent Vibe murakomeye muraho hama nkuko yabivuze ni Rukundo Ange Minouche hama uyu munsi tukaba turi kumwe n'umuvumbuzi mukuru Landry uraho yes bakunzi ba Wakalight TV bakunzi ba Silent Vibes twigera tunanirwa ndakomeye karibu ngaho hagati kwa Ashana umunsi ni atani aba sister beza aba sister nkunda cyane gose kandi maze ko tutegera tunanirwa twese ego ndakomeye hama twashaka tubwire ku bakunzi ba Silent Vibes Landry ninde avaye ko aba umuvumbuzi ego Landry n'umujene yitahuye kandi n'umujene ari entrepreneur donc umu entrepreneur n'umujene novuga neza yuko ari umuntu akunda gukora cyane ari umuntu atakandi kazihaye atari kubona umuziki w'Uburundi uhindura irangi mugabo muzindi nzira abarundi batamenyereye ari cyo mwese mwita ngo kuvumbura none ukuvumbura iyo terme ni wayizanye Landry kuvumbura twavuga neza yuko turaba createur bavyo kubera ko ndakunze kumva abantu bavuga ngo mu bindi bihugu babikore donc mu bindi bihugu babikoresha babivuga ukundi ariko ngahini wacu Burundi twararavye ati mbega twakoresha uruhe rurimi abadushaka korohereza abantu bose abantu bashaka gutahura n'ivyo tuba turavuga niyo mpamvu twashe tuvuga tereka dukora ibi tuvuge ati kuvumbura bitandukana n'ivyo abandi bazi iyo terme kari gambere mwayumvise ku mutana ni gwa Landry Promoter ntande hano neza mwari bwa kumva iyo terme yo kuvumbura entre temps jewe narigeze kubona umunsi umwe turagukoranya nta bintu birebire remutse sinzi ko muzi Idris wega yarigeze kuvuga umunsi wo kwari batangiye terme kuvumbura Jean ko wamwiganye canke wari wabigiyeko kandi ko wavuze ko ari mu createur wayo hari bimeze gute ego baje ikibazo ciza kandi ikibazo abantu benshi bakunze kubaza cyane bon ndibaza si yari umuvumbuzi ndibaza arafise yashira ama projet yiwe sho kurikirana ama project ziwe yakoze kera uzosanga kuvumbura ugenda wandike kuvumbura bazokuzanira Landry Promoter mwategerana niko nta wundi muntu never nta handi hantu uzosanga ibintu nk'ivyo atari kwa Landry Promoter nandi hantu umva bon en fait reka nsigure neza uzi
nivyo ari abantu badutanguriye vraiment gukora icyo no kwita ngo vyama supplies vyama showbiz mugabo twebwe twaje dufise yindi shusho urumva new generation twaje dufise zindi mvo donc tuza duturira duhindura bimwe ushobora kubicogiye batabikora neza new generation twaje kugorora kandi twaje kongeza n'izindi dukreya n'ibindi bintu bituma kira umuntu wese avuga ati ebana tiwakagaho uri suko bikora neza bakubwanje ndabikora neza kuko ugwamo gw'abantu bavuga ko ndabikora nabi nugo rutuma mbajewe ego mbega nta beef yo biraza nk'umuntu kagira na beef n'umuntu kubera wamuvumbuye bikanka kure kurira ntabone ko arakazi Landry Promoter nta muntu umwigeragera na beef nawe kubera ko ihangiro to twihaye niryo kubona umuziki wacu hindura irangi usa neza donc abaririmbyi bacu ushobora kwifuza kubona umuririmbyi Fizo ukamubura ushobora kwifuza umuririmbyi nka bandi ba Sadbiari ukababura urumva nkuko ibindi bihugu babikora n'ubu ndafisa no ushobora kurengana bakavuga ati bana Landry Promoter araje buri muririmbyi ugasanga ariko arasobeka ipantaro ishati y'ipantaro usanga ariko ko yambaye neza kagira iki nivyo bintu twadukire mu gihugu kubagorora kuhashirako so uri encadreresa quand même ego bon en fait nta beef nigirangirana kandi abaririmbyi bose ni peace ndetse ndanabashimira bamaze gutahura akazi dukora baramaze gutahura ivyo dukora baramaze kubona yuko nabi tubashakira kandi tugitangura baratugwanya cyane gose ariko no munsi ndashima Imana kubera baramenyereye baranamenyereye ego Landry hari ibintu byakuvuzwe ko mu miseze ko wagiye mu gasho ibiko tubwire ubuzima wari ubaye byari bimeze gute no comment oya tubwire basa kantu gatoya gusa basi tubwire Landry ndakubwira ikintu kimwe urabizi ko no comment naho ntuyikunda urabizi ko utigera wemera umuntu umwe atishura ikibazo wabajije rero nawe ahangiriye obije kwishura ko udashaka kugira ntubigirira abandi byari bimeze gute kuvyerekeye yakubajije hari bwari bumeze gute mu mpimba yavuze mu gashumugani mu mpimba ego bon en fait nagiye gutembera kugororwa dukosa twakoze twaratubonye kandi baza twaragerageje gukosora aho hantu tubona ko bitagenda neza kandi urabizi yuko muje n'ingorane biramana ntivyarashitse turakosorwa donc turakosorwa dukosa tumaze dukora turorogwa nyene niyo narindi kandi bon ntagiyeyo Imana irafasha ndavayo yego jewe nagize amahirwe yo kuza kurara mu gasho arabitwaje kuramutsa kora ndi umufana wawe turafana nabonye umenga wari kuratwenga igenda gusa nkaho tsinze umufise umunezero umenga ntubayeho nabi okay kirari kibara ciza sahantu vuga ngo umuntu abayeho ngo araryoherwa ngo aratwenga ariko kanya kamwe wakura kuki kujya kuryoherwa kujya kuntu umenga w'umutwenga bikura kuki je nagiye ko mwaje kundaba kandi je urazi ko ntigera nshavura kandi sinigera naniye gusanzwe ubizi bwa ntigera nanirwa nategezwa kuba meze fresh kuratwenga meze neza kandi naragiye kubabona mwarakoze cyane kudushikako kubera ko bigorana cyane iyo utagira ukuraba mwaranyeretse urukundo kandi sister wanje ndagushimira cyane gose nakoze waragize neza yego ni kihe kintu ugishikaho cyakugoye kumenyera ahubwo icyo nakumbuye icyo namenye icyo kumbuye icyo nakumbuye nishikaye cyangwa icyo cyangoye kumenyera ikintu cya mbere cyangoye kumenyera ni kubura bombira ko ntigera naniko icyo kintu cya mbere cyangoye kumenyera kubera ko urashaka kubwira ati umuntu ati sinigera nanirwa akakura bati ntigera nanirwa mu biki mugabo nkanda kubwira ati sinigera nanirwa ubuze ati brother ntigera nanirwa kweli icyo kintu cyarangoye kumenyera mugabo narahavuye nubaka ubundi bwami bw'iwanje indani bw'abantu batananirwa ndabaha intege ko umunsi n'umunsi tuzotaha bihora bishubuka ja kubaramutsa abantu wankadi canke yes namayo ndashobora kujayo nka kabiri mu nda ego kandi ndabibutsa neza yuko umushahara wanje wa mbere mvuye hariya ko nashitse nkora umushahara wanje wa mbere nta kindi gikorwa nakoze atari gufasha abigeme bavyariye hariya
yego ego Landry waratubwiye yuko ngo hariho ngo waratubwiye ngo okay waratubwiye ko icyo baguhoye ari icyo wari wakoze twaba twibaza benshi bavuga ko wahowe kuvumbura yego hama ukaba n'ukivumbura ushaka kumenya bon en fait bon icyo kibazo nashobora kwishura mbwa ndayigusha mu nzira zibiri kumvuza uko je ntari utungane kandi hari ibintu bitavugwa en plus mumenye yuko donc byashitse bon turakosa baradukosora ndetse ndanabashimira nabone barumvise amaborogo yacu barabonye yuko tudakwiye kuguma hajya ahantu ko atari heza kuri twebwe baravuga ati uyu muhungu reka turabe ingene yoja hanze akaremesha urundi rwaruka swatu mu bikorwa dukora ndetse ndanabashimira gose guhera ku usanzwe umukuru w'igihugu kumanuka bose abakoze ibyo bashoboye byose kugira mve hajya gusa ibyo nakoze hari ibyo twasanga dukora amakosa kutamenya ariko turashima Imana gusa kuba twarahavuye safi sana urakoze cyane double tubandanye Landry jewe afite akazi woko duhura akazi kamwe n'ivyo ariko ntitukakora mu buryo bumwe nshobora kuba umenga ibyo wanje biroroshe kuri ivyo wawe nafa ukabonye wuriye kuri clôture hejuru kwa Sadbi urumva umutipe nguye di kuri clôture pu agiye hasi ntubona ko umusunguzo usanga wavunitse cyangwa wagize ikibazo kiretse uretse ivyo wahuye navyo bwa mbere ugasanga uye ikibazo wiwe nyine ari wojite icamena mbere kwanza arabana bakunze kwibaza ko Landry promoter kwanza atakindi kinashobora atarakuvumbura twama twakoze ibiganiro byinshi tutavumbuye abantu tukicara hamwe tugatekereza tukandika ibibazo tukabaza abantu tukabaza abaririmbyi kandi bigenda neza kandi Landry promoter nakora mu baririmbyi bonye je bose ahantu hose nzi ko hari inkuru je ndaharondera ama rero ikindi nacavuze ngo warambonye ku rugo nukubera icamena mbere kwanza nabuze ahonje nasanze hugaye baranakunyugururira kandi nanje nkama ndamukeneye gose mbwaye bari nkawe hajya wari gutaha udatahanye inkuru nkuko tuzigera tunanigwa atamusi warimwe ndigera ntarirwa nkeka ntigirishije ngisha nko muri no minsi twarakoze biga biganiro nako twashoboye gushika kuco twatwifuza umva ndi wa musirikare agwana mbwa bagashika ku ntsinzi urumva agwana muri vide agwanira muri vide atacuri ntanguvu mfise naki mu body wanje namusize muhira ukazi plito ndafise mu body kuko nari nzi yuko bishobora kuzana ikindi kibazo nari gushobora kuza nkagahurira n'aba body ba Sadbi batanu ari umwe urumva cyo kubasa mugabo nka jewe umusirikare agwanira muri vide atacafise atacari mbwa gashika kuca donc abayifuje gushikako ni jewe niwe waje nshaka kumenya confidence ifitiye ukuntu ingana kora ko mbo wiyemera kuri umusirikare confidence yo niyi kwitegwa niki ozi nukuri kw'Imana je ndiyemera kandi cyane gose kubera iki mfise icyo no kubita staff kandi apana staff yaba no apana staff y'abantu kwanza no apana staff ya staff ya Waka Light TV bagaba boss no ndashigikiwe cyane gose kandi nshigikiwe n'abamarayika bijuru urumva n'abamarayika bijuru kuko burya kuko agiye tugiye gukora ikintu Imana bayabonye byari byo Imana babonye ko mu mutima wanje atakimu na kimwe kibi kinjanya aho hantu atari kuneza yo kubona duteye imbere twese tuduze twese mbwa mu yindi nzira mutamenyereye kandi ndafise n'abafana bakunda ibikorwa byanje bama bansampotinze bama support nini bakamba banshigikiye ndazi ikintu kimwengeje niutse afata nako ndimvira umaze gura n'ibyago byinshi mu kazi kawe basha kupiga baragutaye muri toilette urumva waragiye sinzi ibintu byose zafuye mugashaka nibutse nibuka kira gihe Felix agukubita ayiwa afata ndabitwa umujama wawe kandi ndabitwa baramwana mwiza gusa ugiye musa gukubita afata hari ukuntu bari cameraman wawe atibutse gukata kamera uzombwira umusumenda barizo mukoresha afite ukuntu wari umeze hajya uheje kutwa ufite wari usa n'umuntu kabisa yaje gukubitwa Landry ujye musinjisha kumbwira ukuntu wiyumvise kabisa waje gukubitwa ayo makofi yari yavre yego nivyo icamena mbere kwanza reka kwanza mbanze ndabamenyesha yuko
umunyarusaku wa mbere si jewe umukameramani wanje no Bali if Bali imbesire cameraman ndetse ndamuramukije n'umunyarusaku wa mbere dufise niyo mpamvu yaze kubikata umva bamwita scat kitu ntigera kati ikintu na kimwe urumva ndekonye kandi niho umuntu yatumye nanje mba jewe yaranyigishije byinshi ko par exemple nk'ubu ushobora kuba mura dekona nk'ubu ndazi turashobora gukora ikiganiro ugasanga nimusize ko byose ari byo mukase bivaye nuko dekonage ziba zabaye mu kiganiro ndekonye mbanzi ko ndekonye nakata gumizako kandi no muri edit bigumamo urumva niko bamwita n'impamvu yaranyubatse no munyarusa kwa mbere hama Obelix naragiye kumukoresha ikiganiro birashika nkubita ikofi kweri nkubita ikofi kabisa kandi ndaramukunda Obelix cyane n'umugenzi wanje mugabo naramubabariye namubare cyane gusa nk'isikofi ryo ngaha abaza kumenya David kutarize mugabo ugiye musuyumvise gute nigeze umvise ahubise ko yese no kumuramutsa zose no kumukurikira nakindi ahubwo vyamaye nguvu kuko adaciye kabira cyo ndamuvumbura ariko nabandi baririmbyi bari mu nama cyo bita vumburasyo ari mu nama nabandi baririmbyi cinda kumuvumbura adaciye nakabira ataciye n'iminsi ibiri kubera iki ndiyizi kandi cyo nari nifuza je kuri Obe nifuza ikintu cyose nokorogera shavura nagiye mfise target yo kumushavuza washaka kumushavuza kubera iki igano na Obe bon jewe ntewe ntiturakorana uzogenda ukorana ikigano na Obe muzomara iminota 3 Obe atarakwishura kikura Jean haragara ntishura sukugara niko yimereye rero genda ndaraba mbewe nkonja gukoresha ikiganiro mbanza kwiga umuntu ngena ameze naramushofi ndamushufa arashofa nyine ndamushavuza amwe hama ikiganiro nyine kiba fresh nyine kimera neza gushika birangira kuri shavu byinshi narengeje kandi naramubabariye tu ngurumva ko wari warengeje wene wari warengeje ego no sinari narengeje ahubwo nakosa nakoze mugabo byarashitse kandi base urakosa agasaga ko kumwinjira basi mu buzima ariko umuntu wowe ubuzima bw'umuntu ninjira muzi ivyo abantu benshi bakunze urazi ko hari akantu wamubwiye ngo umusore ntagira ngo private life umuririmbyi afite private life kubera iki koko no mutwe tumusanga umuririmbyi n'umuntu wewe kwanza eske umushikira nta ka video gezo kubona umupaparazi araho ka Davido ari muri toilette ntibamusanze heno urumva uzora wasanga muri toilette je nakushatse nzo gusanga hose je ni pum none entre-temps nyene ko cyo nakaranga by'igihugu ari ibintu nyene tutemerewe gukora mu gihugu mpamvu ubona ahubwo turaba tufise ikigongo cyinshi yumva parazi yemera ari ibintu udakweba je nawe ndakwitumye ndagushatse wowe ndagushatse none gusanga uri kumenana na wa wundi na wa muntu wawe jewe ni pum banda kuronsa na wewe ndabakeneye urumva rero bya private life byo ngo turi mu private life bijya bintu umuririmbyi nta private life abafise okay Landry mu gusozera reka tubaze na mu kazi kawe ku bafani bawe kuri Wakalight TV uravye abafani bawe kuva uvuye mu gasho nta difference urabona kandi ka changement gatoya ikintu cya mbere kwanza nabonye yuko music industry ya plus 257 yari kumbuye Landry promoter yari mukumbuye ndetse yari namukeneye kuko yari kirumara mu muziki w'u Burundi changement irahari kubera ko nanje bana kiyagendwa tuza amategeko ariko no munsi ari ibintu udashobora gukora bivaye nuko twatawe amategeko icavuga ndetse n'ivyo igihugu cacu kidutegeka gukora urumva ivyo byose ndamaze kubitahura changement irahari kandi urabona ko navyibushe kame please to fresh kandi mfise n'abafana benshi cyane bongerejwe nuko wagiye hari oya ibikorwa byanje birabivuga project zanje zirabivuga kingene nteye birerekana neza yuko ntashobora nyine kubura abafana yego jarabizi kandi ari umufana we tukabona hari yitwa Dramati ko wirutse turazi kuri umufana oya
baramuzi abo se n'abantu aho nawe abantu ko ayageze gukora ka video ngo turanigwa kana kwigana turabitse ko umufana we kameme bose tunziga tunanirwa yes uzi murakoze rero mugabo imbere ko ndangiza ndetse nshimira staff ya Waka Light TV abarongozi ndavuga Case Dan muririmbyi umurundi ndetse yarakoze cyane ukungira jewe ndavuga abaririmbyi bose muri rusange kubashimira ndavuga na papa Muvayo Maître Muvayo Jean n'umuvyeyi yamfashije kuva hari ahantu yanafashije byinshi ndetse n'ubakidufasha cyane ndetse ndashimira na cameraman wanje atigera mve nyuma nari mazi imisi ngwaye ntazi ivyo ngwaye ariko now they inform me ku kazi ndiko ndakora mu mandaye mudusengera mudushigikira ndetse ndabibutsa neza ko uzi nawe natigera naniko uzi ni mudateba navyo bagiye dramati yes uzi uyu mukobwa mubona akiri kuri televiziyo narinze kuvuga izina niyo mukobwa nuvuga neza yuko naramukunda ingena akora nkavuga ati je uyu mudada kweli ja ibintu atabivuyemo kabisa je sinzoba umuntu kabisa sinzoba je nkajewe ibyo nashaka kubera ko yarangiye umutima cyane kandi yaratumye mbajewe yatumye nkunda gukora yatumye nkora cyane uzi warakoze cyane ndabivuze uzi mu bantu banyinspire nkumva kumenga sinocika intege kandi wari mu bantu novuga neza yuko utari udakoze ikiganiro navuga ati aha ndi promote nagira yerekana udakoze navuga ati kandi wadugiye misagiye nayo nahagaritse tabeza ari ibigwa kugira ibindi bivyuke ntuyizi nonese uba urashimye Imana kuba nayo nahagaritse Imana hakunda je nararyo aho kubona ukuntu umuntu uhagaze nka wewe ya ufize televiziyo gwawe vuba tutangura gutagata gusa ariko narakowaza urafite umutipe genda urayimbereza kuri Waka Light wapi nawe fise we That's when you get an honor. Thanks so much. Yes, mufubage kufunda subscribe kuri channel ya Silent Vibe. Kuri Facebook, Instagram hose wandika Silent Vibe. Uchubona uyu mwigeme ndetse ndabona kandi mwigeme mushasha ni televiziyo nkunda gose kandi ikirakora cyane kandi vuba ishobora kudutangaza twese. Vuba nzomusaba kazi. Murakoze cyane. Cyo kagwanda kakwemerera bitaraja kure. Reka ndabashimire gose akunda Silent Vibes mwayibone kandi cyane kiryosha twari mwabaye desi ni Ange Minouche nkuko nabivuze ni Ozirakoze basezere Minouche bakunzi ba Silent Vibes turabakunda cyane murabizi cyane hamani duzo kwigara duhagarika kubabwira mukore subscribe like hama turabakunda umutima na commentaire en plus de ça nayo gikogera ko hariho Instagram ya Silent Vibes Instagram ya Ozirakoze hano hose Ozirakoze hano hose kandi platform yose ushaka kuronka Instagram ni ya Silent Vibes ni kuri Instagram kuri Facebook kuri Twitter hose ni Silent Vibes hose mudufura ko hose dufite ibishatu tubeha ku munsi kandi dukora ku ganyu so guys nimuze mu duce intege kwa mduci intege nako turi bato aducika intege taduhera ngaca mutubura so guys we love you so much naho ubutaha mbwa musige commentaire mu ndabisubiramo nubwo ndasize commentaire yawe Silent Vibes TV